tuni Kuki News bezo se na bon tawin lem na hivin tuni August ni simni 2025 ahita in tuni ajong hi ni igam sungova thil hung hole news za chom chom kim ho holim na hin nei huitin tule tu a hi meitei hon jong su extend bolding hi na sata akiphin na nei vin governor pa hi pressure a bol jinguvin governor pa hi nga hi memorandum api to request a bol to darna a bol to hi ta chu ki phin jeng wa hi ti ho jong hi mo a hi in chule IAF on jong MI-17 helicopter ho mangcha Kuki CHATE ni le cha a ni le cha ho an POUVE a hi lawai an Kuki CHATE an Kithopi vi ti ho jong hi mu a hi in hi cho hi het team na divin neu cha in sei huitin aban bana igam sungova PR ki so ho jong aban bana in vet su kit de wa hi amasa pen in hi chawai ga velo hen IAF in helicopter ho mangcha 5.3 tons hita chu lei chip ji ti ding ham landslide ho je a hi ho atam zopi Churchanpur district sunga hengleb area subdivision sunga ho iza nam khat hi Churchanpur hung phathei talowa lam ka sunga hi ni lecha ki zon to na a hi lo ki cho to na ho ha sata lampi ho set je a hi ki zon mat theilawa ni lecha gen theita ho hi tu a hi army ho hi hen hi lo le Indian Air Force ho hi hen hi ta chu ki tho khomowa hi chilai gam hop sunga hinglep area sunga ni le cha ha sat no a hi Kuki CHATE hi hen cheng jo se hi ta chu ni le cha ha sat na ji a hi Kithopi na na bolven helicopter ho a hi an chang a pe nga hi ta chu amun hi an tha khomovin Kithopi na na bol veti ho jong hi mo in 5.3 tons lang hi government in Kithopi na na bole ti a hin jan ha jong chu imu so ke o hin hi chalai muna hi hinglip ma MLA punjong anchang anapo na tha na ho jong chu imu diu a hi in ni ta chung viral he jeng a hi in tu a jong hi Indian Air Force ho panla na zala hi army ho CRPF ti ho ta hin ki tho khomowa amuna hi wanleng chu na thei jo sa hi chu vai ta chu 5.3 tons ho hi muntina hi hopdo na anani vi ti ai ni chi thil so ho hi zan hi a anabolo a hi in chule hi chi 5.3 ti chu he theina divin e ho neu khat iga he chen na diwa abailam thei pe na chu ga sei le hen 5300 kg ti chu 5300 kg hita chu anchang ho hi amuna hi ho hi an ho mo hi ti hi in chule 90 landslide lang he anom dan hi in ti chu mun som ko langa hi landslide je a hi khokhat a hi lo la khoneu cha apana khopi ki zot to na ho jong hi ha sa a gari hlei jong ha sa alam lien jong apet pe na ga sim phat jeng ding ti ho jong hi ha sa hi in adi se na chingpi le tuila phai kitina ho hi nasata nasi hi chiki ka ho jong hi Churchanpur ho to ki zot to na ho jong hi I chanam khana hi asit pha na chu sipai hon M17 helicopters ho mangcha hi hi ta chu amuna hi anchang ho hi anatha ho mowa anapiwi ti ho jong chu mo hi kin nei hi chiwa hi akhen muntina hi helicopter lung thailo a hi ni za chu AR hon ama ho gari ho mangcha a hi lo la gari za chom ho mipi ho to ki tho khoma ni ta chu amuna hi anchang ho hi hop do na ananeva amuna hi anapi wa hi ti a hi in hi china dinga hi Indian government in jong operation sakyo ti hi analan siwa hi chi operation sakyo dungjuya chu hi chi 17 village ti ding ham a hi lawaile 18 remote village ho a hi hinglep subdivision sunga hi hopdo na 5300
ti chu sanga le zathum kg ho hi amuna chu ahu a hi IFO Indian Air Force ho panla na zala helicopter a hi an hop lew a hi ti pa chu het theina diwa in sewa hi in chule tu le tu a hi meitei ho hin a hi thei chana meitei alliance ho zo si ki tho ho mo cho e ho iti seiding ham Kuki CHATE meitei to gal hin nei ta ba hin bo I hung boy ta tengule I hung pan khom thei ji bang ba I tu a jong hi meitei gam sunga kiloi khom na zat chom ho hung pang khom wa hi che ho zo se hin Manipur governor pa hinga hi a hi thei a hi le su hi renewable hi ven Kuki militants ati jiwen ama hoina Kuki militants ho tu asu agreement angai to pau hi a hi theya hi le ni bol pi da nang in jong recommend bol dan lang central government in jong a hi theya le hi chi su hi extend ni bol pi da te win aji chu hi chi su ho je a ki ho ka gen thei ve mun tina hi kaile don a bol win a hi lo la mi pi a su gen thei win hita ama ho umze a hi gam sunga jong hi boina tam a hi ti a hi governor pa hi nga hi thum na ananevin muntina hi darna ho jong atawin sit in protest ho jong hi aboluvi ti ho jong hi mu a hi in a hin la tu le tu a hi ei ho Kuki CHATEN jong pan kila zinga meitei government in ipi sei jong le central government to ke het thema hita chu atum tuma ki hendo ding hi ei ho ding a solution khat a hi tai ti pa hi ei ho lam kai hon jong angai to jingwa hi in iga a het theine diwa hi chi neu cha ga sei be lew hen tu a hi peace ki sei hen lang chamna ki sei hen lang him kham ki sim hen lang Manipur gamsunga hoi tai chen khom ki diwa hi tai ki ti jong le ni izat I chen khom diu ham kum izat I chen khom thei diu ham a hi lawai le ga ki cheng khom pan in ko khat le a hi lo le loi khat zu kham khat le ni hung ki na jong le a community a tu a gen thei sang wa gen thei diu tu a jong hi mei te hon pan ala lo hi lo zan hi a thil su o jong chu imu diu hin mu chilanga nga hi ta chu mei te ho government na tong ho jong ahung join ta vai teng no per district langa ahung lut no win ana to naw a hin zone thei pan kit ta vi ti ho jong chu mu a hi e ho hi na het deu khat chu e ho le e ho ki ka a hi ki hat nen tin email ma ho chunga I bolding dol hi ki bol ngai lo KZC10 mun tina Kuki CHATE na zo si a public consultative nei ding hi public meeting nei ding mi pi lunggel la khom ding ti ato gon a hin nei ai le teng no palanga hon ipi sei ta wam ti ai le KZC ho ka gam sunga naung lut thelo diwa hi chi to banga ki dai poi ti ho chu I sei chu ai wanga to a mei te hong lut nai le ki thip bi kit chu hi chu hi a hi the ai le gi na I bol deu ham a hi lo wal inung del deu ham hi chu I bol deu I bol lo lai se vai tu ai mei te ho hin buffer zone hin kho kala lo ho jong a hin hlo chu a hi le tu ai buffer zone hin kho kala hi chu ho an to na ho jong a hin sut jom mo wa hi le hi chi a sut job keu kho hi lo chu a hung ho khun ama ho a ko na jong sum iza nam khat akila deu chu aji chu IPGM tele hi chu hon avet sa chu a hi le community ki ka a hi chamna a tai hi chi chamna a ting le chun aban bana na hi hung ki tong ding hi chu e ho thum hi hung gam la deu di ta chu hi chi chu tup le doi ne ya tu a hi pan a hin lau chu hi chi ho chu buffer zone kho kala gang chala a hung thei lo ji wa chu ipi bol ta milong ho a hin tip mu chu milong ho a hin tip mu wa milong hon a hin to sot phat no wa chu to ai milong ho mang cha a chu hi chi office ho jong hung kai theu chu hi chi wa chu e hon ka gam sunga hi chi wa hi mei te ki tin hong lut thei lo ding hi ti a pan ila lo vai le free movement iti pau chu na I gam sunga wa ama ho hong lut lo ding ama ho gam sunga e ho lut lo ding ti a I sei pau chu tu a hi ta chu la a hi le ipi bola I ma cha I sei do lo ham
hi chi hi chu a boy na hi e ho hi pan ila dan pau ilam zot na pau hi adi thei ji poi ka ti na pian chu hi chi chu a hi in tu a zong hi mei te hon na sata ki phin na neiwa su extend hong ki bola na su extend a hong hi zo zo le ilam kai hovin su langa lam kai hon hi ta chu political talk a hin pat diu chu hi chi pa khu mei te hon amamu chu e ho hin azat zat ki seva e ho le ho ki demova su ho jong ama ho extending bo angai to e ti khati ti ho langa hi na sata tu a hi I the thang ki nu chu hi chi ho khu a hi the a hi le a chang le na mei te ho lung pe mang ne dinga thu sei ji ngai a hi wa nga chu tu le tu a hi inam lam kai ho vin jong pan ala na pau hi mo si a hi poi hoi ta ama hon jong pan ala wa inam pi hi atum be ai ki vai po lo wa hi le mei te to cheng hom thei aki hi ta po e ti pa hi a het je wa chu to ai tip be ana to chu hi za chu a hi the ai le lam kai zo hi I to sot divin kana mi te ho kain tem kin nei hi chi ba na chu BSF officer ho ti chu officer top command ho na eastern command hon jong hi ta chu Manipur governor pa hi anakimu piwin Manipur gamsunga situation ho chungchang jong hi sei khom na Manipur gamsung dinmun ho security chungchanga dinmun ho hi sei khom na anane vi ti chu ai wanga ngi chiwa hi imacha hoti ta a thu poimo ho hi ana seido ho a hi lo le ho I to kha na ding ho wang hi I chanham khat a seido vi ti ho wang hi akimu po in hi jong le ama hon a sei na wa hi 24 hours sunga hoita a operation akichil ha in hichi operation akibol na ahi Infal East Bisnupur chole Thobal Churchanpur district sunga hi operation hoita akibolin hichi wa hi thal hi hen thal chang hi hen hichi ho jong hi tampi anaki mando in chule mi li thingnoi ho meitei thingnoi ho na hichi Kangleipa Communist Party KCP kiti holoi ahi lawai le pripak kiti holoi hi mili anaki mando ti ajong hi governor hinga hi report abolvin ama hon asei be na wa chu tu le tu din munawang hi masanga sanga gamsung din mun ho ivet nai le tu awang hi peace mong tai ti a hi governor hinga hi report anabolvi ti ho jong hi mo ai ke ne nahi hi abana hi press release hung ke bol a hi lo le head letter mang cha thu hung ki so ho anangai lakit leo hen North East Indigenous People Forum ti holoi hin hi ta chu ama hon jong to gon a hin nei wa phai sunga tilhen infala hi hichi celebration day khat hi manding anagot no hi in ama sa ajong chu in a sei tawen hichi mannading chungchanga hi international day aman got na chungwa hi NUC in jong KOIMA cha NUC kiloi khom na sunga hon KOIMA represent MIBOLTHEI loading NUC mina jong thu asai thei loading ama personal jinga jong imacha asai thei loading hi ti a hi hi ta chu lekha ana so sawa hin hi chi aso na chungwa hi ga vekit leu chun anup chetia kitipa chairman North East Indigenous People Forum ma chairman pa hin lekha hin so kinin hi chiwa aman asai na ach a hi le ai the ai le hi chi international day a hi NUC hon lekha na so pau cha ki mu in no mo ki sal he in nang ho lekha ahung ki pi hei je a no mo na sa pau jong hi aki he thi me a hin la hi chiwa hi na hung zau de win avelin ka hin tim ki no vi ti a jong hi na sei win hi chiwa na lekha pi u hi nung la win lang hi chi international day a hi hung zau te ding in ka hin ti mo vi ti a jong hi lekha a hin thot ki do vi ti ho jong hi mo ai ki ne nei chuban le people movement thu so chungchang neu cha ga sei ki lo hen hi chi hi iti a ki form ham ti ho wang hi ka he chen chat po in
koi lam kaya koi kiloi khom na ki siam ham ti wang hi ki chin chet a ki he po in phone number ho jong a ki nei po in hi za achu anaki contact thei po in hi jong la ama hon hi chiwa PR a hin bol naw a hi lo le thu so a hin bol na pawa a seyo hi a hi le hi chi kiloi khom na hi people movement mipi lungdei banga chon na dinga to ogon ki nei a hi in hi chi kiloi khom na jong hi mipi a hi in hi za achu hi chiwa kiloi khom na hon a dei lo pen mipi kidin pi chu a hi le no free movement for Meitei community Kuki gam sunga Meitei community ho hong lut thei lo ding a hi lo vai le no compromise without political solution na hi chi a hi in aban ki na athum na aseu chu a hi le no popular popular government support loading hi chi point li ho hi a hin pi wa hi in hi chi wa hi ama hon a sei be na wa chu mi pi lungdai chu hi chi ho se a hi in hi chi ho hi mi pin a dei dung zuya chu ki chi pi a hi ti hi a hi in a hin la hi chi mi pi movement iti pau jong hi ama sa jong chu hil chet na na ki nei ta in a hin la tu le tu a hi ku ki cha te e lam kai hi koi ham hian ungai a hi ku ki cha te a dinga center to tok nei hi koi ham hi chi hian ungai a hi in hi chi chu e hon I to sot no wa ahung fail ta a hi le chun mi pi ki pat phat a hi lo le mi pi la alam kai dang ki hlengo hi tin hi chu ho lam kai na chu chon ki no hi ti pa hi a to ka a hi the ai le ei ho organization khat I ki di pau hi I bol lo devin kanam mi te ho kain dem kin na hi a hi chiwa press release hung ki bol kit pa hi ga ve kit lo han hi chi janhima sa ki bol ti ding ai tai de 1st August a chu press release an ki bol a hi ta in hi chiwa press release hung ki bol he a hi la mar in puya ko na a hi in langkhat langa hi a hi la Mar Women Association ho a hi in hi chi chung chang jong hi a news chu in a sei saw a hi ta in pu thanglen lal mar anaki mat na chunga NIA in anamat na chunga dei lo ta a hi lo le condemn ki bol na a hi in mini anamat no a hi in thanglen la le hi chewa la ro sang mar ama hi anamat no a hi hi chi NIA in ama ni anamat na chunga hi Mar Women Association in jong adem na thu a hi la vai le hi chi NIA hon langkhat site si ve a pan ala na chungwa dem na a hin so ve ti pa chu mar in puile Mar Women Association ho a kona mu a hi ti zong chu he theine dewa in ta lang ken wa hi in chule hi chi hi more langa thil so a hi in more langa thil so pen hi ama hon a seina wa subject nga hi a hi le more police station na hi chi hi a thelu na hen hi chi le kha hi anapi a hi in hi chi complain against Captain Sauraf ahin hichi Captain Sauraf hi 5 Assam rifle ho la leader khat hi ding dan ahin captain hi ahin hichi ama hin a ball pen chu ahil mi ina hi dan di lo ta ga lut no wa hichi dan di lo ta lut ke wo hi lo win a in ho hi kot hong win kot na hon lo vai la thala ka kap ding hi na in sung wa hi IED au me ti a jong hi ngo na za chum hi a bol wa gen ho hi banga na kal do wa hi ta chu pung ni la ai aga tho do dan wa hi in hi chi a tho do na chung wa hi anu meinu hi lungkim lo wa ve ni hi lungkim lo wa hi ta chu police station a hi lekha aga pi a hi ti pa hi iga het theine de wa in se wa hi in hi chi to bang hi thil hung thei a hi za chu kanam mi te ho ki ven ja mongai a hi in ei ho le ei ho hi ta chu ei ho le ei ho chunga action a hal le wanga hi central government hin tu a hi pan ala jing ei ho le ei ho ki ka ki boina hi zong le ama hon masanga thil so a patna pan hin la ho hi ta hi aban cha hi a hin hol jing a hi ni ja chu ki veng thei ta le ching thei ta hin kho iman angai ti pa chu iga sei beo a hi in chule ko tu hon thu so a hin bol now ga ve kit lew han suppression day jinga ho a hin man deu a hi in ti chu
27 lin na suppression day May 3 2023 patna ama ho hin hlasi ahin man topi wa hin hi chi ahin man topi now hi vei som ni le sagi lang hongling ding a hi tain hi chi asom ni le sagi channa suppression day hi Sunday ni to ahung ki to zi a chu Sunday ni to pathin ni to ahung ki to zi a chu hi chi hi atuma kotu in program akigong tapo in ahin la kotu in ahop nagam sunga zo se alhanga ahi lo la aho zo sin I het deu chu 3rd August 2025 hi Sunday ni to ahung ki to ze in ahi thayai la aho nang hon na ho bung che wa na ki manova ho bung che a hit igam inama dinga tauna inei deu zo hi ti a hi thupon ahin bolovin chule hi chewa hi ama hon tauna point dinga deisa ho ahin ta do ho point nga umin akhat na a hi le suppression day separate administration imu na diu ahil ani na ahi nam sunga ke pum khat na le ki ngai lut na a thei na ding ahi in aban ki na hi nam lam kai ho ding a thu anga na ahi le CSO lam kai ho ding ti hi ahi in hi chi ho se hi taw na I het nova I to sot nova igam in a min separate administration imu thei na dinga I ho bung tinovin I taw na win an heo hi ti a jong he amon het sa na ahin bol we ti ahin not na hi aji be kit na wa hi ahi le ko tu dinga to lom jong ahin bol chi diwin taw na le het sa na ahung ki nei ti ahi in hi chi hi demand ahi po in ahi theya hi le inam sunga hi ei ho mi pi hon idei lo pe no chu force ta nangin hi zat na hin pi ding hi nangin hi ti na hin ball ding hi ti a demand letter hung ki ball ho hi inam sung la sap na pen le inam sung chat vai na pen khat a hi in ahin la tu ni a ko tu in hi chewa ahin sei hi a hi le taw na ahin ball a hi bowin abithi zong di po in nangin hi zat ti zong di po ko tu ngai lu na zala Kithopi na thei pen ti a chu ahin bolo a hi ti pa chu he thim na diwa in sewa hi in tu la hi demand letter za chom ho jong social media ho a hi ang viral he jengin mi pin ito sot pen a phai ti pen hon jong amin sit na diu ho tampi a hong do jeng ta in hi ze a chu a hi the ai le kan mi te ho ichi theo anga in inam sung ha sap na le inam sung ha sat na ho hi a hi the ya hi le idal ha dewa hi igam sunga kuki chate chen na a building hoita ta ki sa zo lo a hi lawai le ki sa thei lo ho hi ga veleu chun phaitol sunga mei leigam sunga in sa ho a songa dana sao cho thupi thei pe na sao mei te ho sang a cho thupi zo a in sao le mei te ho hong eng sit na ho jong hi chi ho hi a hi in a hi le ipi bola ei ho gama a in nei lo jong ki hi lo a kho nei lo jong ki hi lo a hi wanga mei te gam sunga hi ta chu ki sa theya ei gam sunga ki sa thei lo ham iti tiang le ei gam sunga hi chi ho ta bang chu I bola hi le demand tam pi ki mu is ithil bolding sanga ake khatta bang hi mi ki pedo tabanga hi umdo ji a hi ta in aban le hi che ho chu isa dinga I bol dinga hi le in mun jong ke nei ki lo hi ho sunga chu isa go na hi le building ho khat na chu building khat sale chun ni khat le hausa alung kim lo wa hi le na building puma na in mun puma ki chai ding a hi is a chu igam sungu hi develop thei lo hi hi chi chung chang hi ama sa jong holim na kan nei ta in hausa chung chang a hi in a hi lo le igam sung develop ding dan chung chang ho jong anaki sei zo a hi tai ni ja chu kanam mi te ho inam sungu wa hi chi ilha sap na point khat wa hi chi hi inam sunga dinga thil phalo a hi ti pa hi kuki chate zo sen dal ha ding igo deu pathin mina pangu hitin igam ina ma dinga kita ta ai pan ting le na ei hon demand ki bol hi zong le
ei peding pathianin ehin pi tho tho wa hi ti pa hi inam pi ahin man cha ding ham ahi lawai le mi dang khat ahin man cha ding ham pathinin hi chi imu ding dol i chan ding dol chu ei pi tho tho wa hi ti pa hi I lung thima I koiwa mi inam mi su gen theina ding le inam pi chunga text ni ding demand bol ding keu hi igel lo divin a chaina iga kitip theu hin tin hi chi chan chu tu ni Kuki news a kona igam sung inam sunga thil hole thil hung ho update in bol thein ho hi chi chan chu in ti tu ni Kuki news be chau se na chung che win ka ki pa in bon cha win pathen in phat thein hin bo jing taw hen